Bondia insira hotu ne bena Jesus hadomi. Imi dia kalai, spera katak insira hotu dia. Agora, hamutuk faliho hau bim febi, I hau ne belun binga dasa. Bondia binga dasa dia kalai. Bondia mos bim febi, bondia mos balin sira. Graças bamaromak, hau dia. Bin febi mos dia kalai. Graça bamaromak hau mos dia. Alin sira, hanesan bye-bye durante minuto tolo-nulo nialaran, bin sira se acompanha alin sira iha programa desenho bot usi Biblia. Molo kita rona história ohin loron nian, mai tano in filafale história I versículo semana kotuk nian. Semana kotuk kita rona kona basaida. Bin febi se hanoin kita ni história semana kotuk nian kalai. Sim, sei hanoin. Semana kotuk itarona katak, ema bara começa a tuir Jesus, no dar sirania yurai. Iha feri, katuas, menino, ema bot, momos da barik. Ma be o insau sirania fier. Sira nunca harei Jesus o sirania matan rasik. Sira na be tuir Jesus mos da bele hamutu o sira na fatin. Sim, mas kita ema lahatene. Tem que halo saída. Mas bem maroma katene, tem que halo saída bani povo. Maroma kili balo especial husisira ne betur Jesus, ode hakerek surat, ode completa maromak ne livro santo. Sim, surat sirane ajuda maromak ne povo para sirane fier aumenta. Los, surat sirane ita belele iha Biblia ka maromak ne livro santo. Ise ajuda ita hutu, halo tur Jesus, nudar itanya liurai iha itanya moris. Ita agradece banai também tabele moris tuir na Jesus, anesang hadomi maroma, que hadomi maselo, e husi Espírito Santo ne befoba ita fuang na be mamar, iha karak hala tuir na Jesus. Sim, maroma cumpre batoto ne benia promete ona bania povo Israel. Bim febi itamos iha versículo de cor semana kotuk nian, los kalai. Los, itani versículos semana kotuk nian, fote husi segundo Timóteo, capítulo tolo, versículo sanolo resing nebe hakerak husi apostolo Paulo, I haruka balida igreja nian honaran Timóteo. Mai tadekor hamutuk, ida rua tolo. Segundo Timóteo, capítulo tolo, versículo sanolo resing Lia fuan hotu iha livro sagrado, mai queda susi maromat. Lia fuan sirane, serve para hanoren los, hatudo emania sala, corrige ema, no educa ema para moris los. Dalaidatan, segundo Timóteo, capítulo tolo, versículo sanolo resinen. Lia fuan hotu iha livro sagrado, mai queda susi maromat. Lia fuan sirane, serve para hanoren los, hatudo emania sala, corrige ema, no educa ema para moris los. Dia kalian sira, mau continua itani historia hinorong nian, bim febe tu husu balin sira. Sada makimi imagina kona balalehan? Sa mirona programa ne ho imini ama, kapa, mau kabing rumah, imi bele halo discussão bamalo. Sada magbinga dasa imagina kona balalehan? Buat na bebinga dasa imagina kona balalehan ne maka, na Roman, na Bilan, iha anju barak yane ba. Buat hotu halo osan mean. Sempre hak solok. Tuir bim febi o isa. Tuir hau ni imaginação, mas hanesão ne. Kari kalian sira sedau ke imaginação rumah kona balalehan? Imi lalika triste tambo hinorong ita sebuka hatene. Saida magmaromak hatete kona balalehan? Lalehan fating hanesan saida. Mai tarona hamutug. Parte ruanulu resinen. Remata hokapas tebes.
O hare mane nebe hakerek hela? Nia naran João. Uluk nia ho Pedro makhalai bahare rate mamuk. Ikus mai, nia halo viajen lemorai fosai kona ba maromak ni reinu ba ema. Mai be agora João katuas los tiona. Nia ladun halo viajen ka fosai ona mensagem. Ema nebe la fierne mensagem mak halo nia sai hanesang ne. Si rasulan João ia fatin ne hanesan dadur ida. Mai be, maromak halo surpresa bot ida ba João. Se ia fatin ida tan bania atu ba. Loron ida, la ia sinal ida antis. Maromak hatu kois ba João kona ba futuro. João la os ia prisão ia ilha neona. Nia halo viagem balalehan li husi visaun ida. Anju ida hatu ba João buat barak. João hare maromaknya fatin santu, ikadera li rainia nebe Jesus turba. Ni hare fatin infernu, ba ema nebe lakoi simo Jesus nudar li rai nebe mai husi maromak. Ni hare mos satanas rahun tinan batinan na fatin. Nia mos hare, lalehan phone imundu phone. Depois, nia rona buat ida kapas tebes. Lian makas ida mai husi kadera liurai nian. Nia hatete. Hare, maromak nia hela fatin hamutuk ho ema. Nia se hela hamutuk ho sira. Isira se sai nia povu. Nia se hamos mata ben hotu husi sira nia matan. La iha tan mate. La iha mos tristi. La iha tan tanis o moras. Tambah buat sirane hotu liu tiona. Hau halo buat hotu-hotu phone. Hakerek buat sirane hotu. Tambah lia fuan sirane lia los idiak atu fiar. Rona ne hotu tia. João hare jardin ida. Ia sidadi ida nyelaran. Mota ida moos hanesan kristal. Sulin hela husi kadera liurai nian. Ia sorin-sorin. Ia aihun bamuris nian. Depois, João hader husine visaun. João hamnasa. João hatene. Maromak ne promesa hotu-hotu. Buat hotu-hotu nebe Jesus hatete tiona bania ia tinan barak liu bane. Los duni. Katuas ne hakarak hakerek buat hotu-hotu lalais. Ni hare tiona ramata nebe kapas tebes. Ida neheng hela ema hotu nebe tuir Jesus nudar liurai nebe mai husi maromak. Loron ida maromak ne povu rohan laek. Semoris ia maromak ne fatin rohan laek. Ia maromak ne ukun rohan laek. Ofiar ida ne? Amen. Mai nai Jesus. Wow, Bim Febi. Remata nebe kapas tebes. Sim, ita agradece be maromak tamba ni hatudu kois me ita kona ba futuro nebe furak tebes. Kona ba lalehan phone imundu phone. Li husi Jesus ni skolante ide naran João. Sim. Oi ita rona katak satanas rahun tinan batinan. I Jesus tur iha nia kadera i ukun maromak ni povo. Iha ne ba, la os iha anju det, mebe maromak hela hamutuk ho ema, nemak ni nie povo. Semak maromak ne povo, siran betuir Jesus dar siran Salvador, i rai siran Moris. No mos Bim Febi, lalehan ho mundu ne diferente tebes. Iha mundu, maski ita hela iha fating nebe diak liu, mai be dalam rumah itu tristi, dalam rumah itu tanis, ka moras, o mate. Mai be, oh ini tarona kata, ia maromak nia hela fatin, la ia mate, la ia mos tristi, la ia tantanis, o moras, tambah buat serane liuona. Ne furak tebes los galai. I furak yutan mak,
Abang bem grua, maromak ne povo se hasoru direta ho maromak, loron baloron. Sim, loron ida maromak ne povo rohan laik se moris iha maromak ne fatin rohan laik iha nia ukun rohan laik. Ida ne, lao sanesang mehidet, ne belakon bem hirai tahder husitoba. Mebe ida ne esperança ne be bot tebes done. Sim, remata ne bediak ne, hein hela ba o no hau, i ema hotu ne betuir Jesus nudar sirani lurai, i fiar basaida mag Jesus halo ona iha cruz, numos bani nia moris filafali. Entaun, alin sira, iha tempo ne behak solo ka tristi iha teni moris, ketah luha. Na fatin karmetin ba esperança ne befurak tebes iha Jesus Kristu. Ne beloron ida, si mai, i halo ni reino completo. Maromak ni historia hahu hodiak tebes. I remata ho kapas tebes. Imi rona ona remata ne be kapas tebes. Ne significa historia nemos remata ona. Mai be alin sira, mi keta tristi, se imi hakarak rona fila falha historia ne, imi beba visita minha canal YouTube, Honarang União Bíblica Timor-Leste. Cá, imi mas bela sosa livro de Genio Bot, usi história biblianian. Dia kalin sira hane sampai bain ite he versículo de cor cada semana. Ite ne versículo de cor semana idane foto usene bebin febi. Ite ne versículo de cor semana idane nian, foto husi, Revelação, capítulo 9 recém ida, verso todo. Alin sira ibinha dasta bela teme tuir bim febi. Revelação, capítulo 9 recém ida, versículo tolo. I hau rona lian makas husi trono dehan. Hare. Maromak ni hela fatin hamutuk ho ema. Nia se hela hamutuk ho sira. I sira se sai ne povo. I maromak rasik se hamutuk ho sira. Nudar sira ne maromak. Dalai datan. Revelação. Capítulo 9 recém ida, versículo tolo. I hau rona lian makas husi trono dehan. Hare. Maromak ni hela fatin hamutuk ho ema. Nia se hela hamutuk ho sira. I sira se sai ne povo. I maromak rasik se hamutuk ho sira. Nudar sira ne maromak. Mai tahaloração. Na Jesus, ami hahi no adora baita bot, ne betur iha kadera yurai nian. I ukung nudar yurai rohan laik. Ami agradece tambare mata ne befurak tebes ne, hein hela itabot ne povo. Ajuda ami atuna fatin fiar ho esperança, ba moris rohan laik ne be itabot prepara, ba ema hotu ne be fiar ba Jesus, nudar yurai i Salvador. Amém. Dia kalin sira molo continue teni programa, ita sebarona música ida. Munduhan anu hak solo hagi simu liurai kolaran tomak mai simu ba kamu tu agradecer kamu tu agradecer. Munduhan anu hak solok kahi simu lirai kolaran tomak mai
simu ba, kamu tu agradecer, kamu tu agradecer, kamu tu agradecer, kamu tu agradecer. Spera alinsera senafate na kompanya programa Sawi Dane. Agora, hamutuk filafali hoita, hau ne kolega Mana Carol si Amerika. Bom dia, Mana Carol. Good morning, Bin Hadassah. How are you today? How dia, Mana Carol dia kalai. I'm great, thank you. And I'm glad to be here with you. Mana Carol si hanoin kalai, semana kotuk ita aprende kona ba, surat nebe hakere kusi sira nebe tur Jesus. Nune fier nain fofong bela tuir Jesus ni exemplo kona ba domin perdaun fier I fo ondra bamaromak. Yes, and we learned how to say, I want to know and follow Jesus. Sim, ita aprende frase, how hakara conhece e tuir Jesus. Olha em inglês, I want to know and follow Jesus. Biblia na kono historia I surat barak nebe ajuda ita fo ondra I gloria bamaromak iha itanya moris I tuir na Jesus loron baloron. Agora ita serona tan história semana ida nenian holian teto em inglês. Mas ita aprende lian inglês so Mana Carol. Part 26. Parte Ronulu Resinen. The very good ending. Remata hoka pas tebes. Do you see the man writing? O hare mana ni beha kerkela? His name is John. Nia naran João. Long ago, he had run with Peter to the empty tomb. Uluk nia ho Pedro makalai bahare rate mamuk. Later, he had traveled far and wide, telling others of God's King. Ikus mai ni halo viagem lemorai, fusai kona bamaromak ni reino ba ema. But now, John was very old. Mai be, agora, João katuas los tihaona. He would not be doing much traveling or speaking anymore. Nia ladun halo viagem ka fusai ona mensagem. People who didn't believe his message had seen to that. Ema ne belafir nia mensagem makalo nia sai hanesane. They were keeping John here as a prisoner. Sira sulan João ia fating ne hanesan dadur ida. But God had a big surprise for John. Mai be, maroma kalo surpresa bot ida ba João. There was one more place for him to go. Se ia fating ida tan bania atuba. One day, without any warning, God gave John a peek into the future. Loron ida, la iha sinal ida antes. Maroma katudu kois ba João kona ba futuro. John was not in prison on the island anymore. João laos iha prisão iha ilha ne ona. He traveled to heaven in a vision. Nia halo viagem balalehan lehusi visão ida. An angel showed John many things. Anju ida hatudu ba João buat barak. John saw the holy room of God. João hare maromak ni fating santo. And the throne where Jesus sits. I kadera liurai nian nebe Jesus turba. He saw the place of hell for everyone who rejects Jesus as God's King. Ni hare fatin inferno, ba ema nebe lakoi simu Jesus nudar liurai, nebe mai husi maromak. He even saw Satan crushed forever. Ni hare mos Satanas rahun tinan batinan na fatin. And he also saw Nia mos hare a new heaven and a new earth. lalehan phone imundo phone. And then he heard something wonderful. Depois, niarona buat ida kapas tebes. A loud voice came from the throne saying,
Lian makas ida mai husi kadera liuranian. Ni hatete. Behold, the dwelling place of God is with man. Hare, maromak ni hela fatin hamutuk ho ema. He will dwell with them, and they will be his people. Nia se hela hamutuk ho sira, I sira se sai nia povo. He will wipe away every tear from their eyes. Nia se hamos mata ben hotu husisira nia matan. And death shall be no more. La ihatan mate, Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain any more. la ihamos tristi, la ihatan tanis o moras. For the former things have passed away. Tamba buat sira ne hotu liu tihaona. I am making all things new. How halo buat hotu phone. Write this down, for these words are trustworthy and true. Hakerek buat sira ne hotu tamba lifon sira ne, lia los, idiak atu fier. After hearing this, John saw a garden inside a city. Rona ne hotu tiha, juaung hare jarin ida iha sidade ida nia laran. A river as clear as crystal was flowing from the throne. Mota ida mos hanesang kristal, suling hela husi kadera liuranian. And on either side was the tree of life. Iha sorin, iha aihun bamoris nian. And then The boys, John awoke from his vision. juaung hader husi nia vision. John smiled. Juaung hamnasa, John knew. juaung hatene. All God's promises, all these things Jesus had told him years ago were true. Maromak ni promesa hotu-hotu, buat hotu-hotu ni be Jesus hatete tiha ona bania ia tina hirak libane, los duni. The old man could hardly write fast enough. Katuas ne hakarak hakerek buat hotu-hotu lalais. He had seen the very good ending waiting for everyone who follows Jesus as God's king. Ni hare tiha ona remata ni be kapas tebes. Ida ne hin hela ema hotu ni betuir Jesus, nudar liurai ni be mai husi maromak. God's forever people will one day live in God's forever place, under God's forever rule. Loron ida, maromak ni povu rohan laik, si Morris iha maromak ni fatin rohan laik, iha maromak ni ukun rohan laik. Can you believe it? Ofia ida ne? Amen. Come, Lord Jesus. Amen. Mai nang Jesus. Mana karol hanoi saida kona ba story hun loron ne? Oh, I'm so glad that God showed John all these things. Tambah sama na karo kontenti, maroma katudu buat sirane hotu bajuaon. Well, I believe that Jesus has rescued me from sin, and that he is the forever king. But still, sometimes, things are really hard and really sad, and I wonder why. Mana karo los? Maski Jesus salvo na ita husita niya sala, ifo ma ita phone, iha na fatin buat balu ne behalo ita senti susar tebes, I triste tebes iha ita niya moris agora. Hanesan eman ne beta hadomi, mate. Mai be maromak fo vizang ko na bala lehan bajuaon. Iha ne ba? Jesus tur iha trono, I maromak ne povo se moris honia, rohan like hohak solok. Yes, it's so good to remember that death is not the end, that our hope is in the resurrection and in God's kingdom. Sim, ita na esperança mai husi moris fali. Ita se moris ho maromak tinam batinan iha ni nia reino. I iha maromak ni reino, la iha buat ida at, ila iha buat ida tristi. Bin Hadassah, why does the story end with the words,
Come, Lord Jesus. História ne remata holia fuan mai na Jesus. Tambah loron ida, Jesus se filafali mai nudar liurai balalehan homundu. Nia poder ikbit bot tebes. Nia seharahun satanas nia poder hotu. I ukun nia reinu nebela iha salah ila iha mate. Oh, I remember that was the promise God made Adam and Eve in the Garden of Eden. Sim, ida ne magmaromak ni promesa ne binia fo badang ho Eva iha jardim Eden. Itu irmai ba Abraão, liurai David, e o profeta Siracelo kusi história Bíblia nenian. Ni halu bot hotu phone. I maromak ni povo se moris iha maromak ni fatin, iha maromak ni ukun tinan batinan. Bin Hadassah, I'm so glad I can hope in this wonderful kingdom of God. Si mana Karol, hau masak solok tebes, tambah hau bele hola parte iha maromak ni reino nudar, ni povo, ihetan esperança iha moris agora, tambah Jesus se filafali mai nudar liurai rohan lai. Oinsa halin sira? Wow, what a glorious hope we have. Bin Hadassah, let's learn some new words today. Alin sira mai ta aprende lia phone ho inglês. How do you say, "Come, Lord Jesus," in Tetun? Mai nai Jesus. Okay, so come. Mai Lord Jesus. nai Jesus. Let's say that together in English. Come, Lord Jesus. 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 Amen. Let's pray together. Mai ta halorasan hamutuk. Lord Jesus, we worship you as the eternal King. We are thankful for the beautiful future that belongs to your people. Help us to wait with joyful hope the eternal life that you prepared for all who know Jesus as their King and Savior. Come, Lord Jesus. Amen. Amen. Well, Bin Hadassah, I can't believe it, but this was our last Bible story. Los do ni mana Karol, ida nema kita ni história ikos. Tempo hamutuk halin siri he programa radio desenho bot furak tebes durante ne. Obrigado barak alin sira nebe acompanha programa ne semana. Alin sira kita haluha. História serane hutu nebe ini rona ona husi programa ne. Alin sira bele le rasi husi Biblia maromak ni lefuan. Hawa karek encourage alin sira hutu atau na fating le maromak ni lefuan iha uma maski tanya programa remata ona. Hau espera kata Jesus sehat tudu na fating ba ita hutu dalan ba moris tuir nia nudar itania liurai. Itulun ita ho di tuir nia exemplo kona ba domin ba maroma ba ema. Yes, I still have so much to learn. How about you all? Will you keep studying God's Word and following Jesus? Yes. Amin na fatin fanoin ba alin sira kay nang aman sira na be acompaña del programa idane kata livro de genio bot hus historia biblianien fan ona. Cada libro ida ho folin $2. Imi be kontakto ba numero WhatsApp hitu sia mamuk sia hitu ida ka numero telefoni hitu walu hat mamuk. O imi mas bele visita minha página Facebook Honarang União Bíblica Timor-Leste. Imos bele visita minha serviço fatin e Centro Veracruz kay Colidil niya oin. Dia kalin sira itanya programa tona niya rohan. Ami se fila falimai ho diha malu kalin sira e loron sabdo semana oin horas tukusi hobalu to tukusanulu dadersan e programa de genio bot husi Bíblia. Bom fim de semana e maromak fo benção.